Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar Iqra 1 halaman 20 dengan tanda baca fathah. Semoga Allah mudahkan belajar hari ini. Tetap istiqomah, semoga cepat lancar dan bisa baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar huruf fa dan huruf qaf. Fa di fathah fa. Fa di fathah fa. Fa di fathah fa. Qaf di fathah qaf. Qaf di fathah qa. Qaf di fathah qa. Fa qa. Fa qa. Fa qa. Qa ba dha. Qa ba dha. Qa ba dha. Qa ta fa. Qa ta fa. Qa ta fa. Fa ra qa. Fa ra qa. Fa ra qa. Tha gha dha. Tha gha dha. Tha gha dha. Fa qa dha. Fa qa dha. Fa qa dha. Sa a fa. Sa a fa. Sa a fa. Ha dha kha. Ha dha kha. Ha dha kha. Qa fa sa. Qa fa sa. Qa fa sa. A qa da. A qa da. A qa da. Dha gha ta. Dha gha ta. Dha gha ta. Sha fa a. Sha fa a. Sha fa a. Za qa qa. Za qa qa. Za qa qa. A ba ta sa. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kha. Ja ha kha. Ja ha kha. Da dha. Da dha. Da dha. Ra za. Ra za. Ra za. Sa sha. Sa sha. Sa sha. Sa dha. Sa dha. Sa dha. Ta dha. Ta dha. Ta dha.
a gha a gha a gha fa qa fa qa fa qa a ba ta tha ja ha kha da dha ra za sa sha sa da ta dha a gha fa qa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.